he thili fiam thu FTH ti an lo post ania te nom lama mi lo ngoi sak lo la helai hi member tamna ber ani karin do awangin kalo soi velo kange February ni som khan kanupuin civil hospital a no te ania anei hnu do lo khan a ser tangin rim chhia thi pa ngai si lo hi chhuaka na ti thin boka ain hliam na vel na ngai sakin tuilum tunen khan silla ti in ka hril meya ma se zini na in sil chu ngai tharo khan phone flashlight nen in he thili a ser tanga pot chhuak hlol meya naw nei kha nurse in ro phur thei ngil ani oma heti em nurse hoin thlada hi chu makati ve ani ara thlak zawk ti na ron sei ni an comment na then khat chiarela khai khing te chu tiang hi a thleng fo tamai an film pholo wang hian nun le sum tam tak sen phana a thleng thei tat ani ava hlawm ve a poi thui manin a chhuak hlawa a lawm hle mai doctor le nurse te hi kan film khun le zuar banga yem min ti dama min en kol tu tur ten natna le thina min thleng zo ta hi a poi em mai tina ron comment ani thu tak khu ka khuk pui chia ka ngai lim lo a chan chu mo in ron po samon hi han ngei to la han ente fiam thu group mu mal lo om khom na ni wangin thu dik thil dik tak ni se group pa ngai tak tak atam to chunga choni post zokin ka ring ti han a ron comment ve de a thil na kan chha le anga hei chu ama zok ani hmel ama zokin a pai thei ngil ani hmel naw nei zo hliam na la ya an da zon do nan pe ngal tur ania a pai thei ngil ani hmel ka lo ti ve mai ti na ron comment buk ani he thili longtlai civil hospital ati Aizol hospital ani lo hmel ti na non comment a he thil hi a post tu hian civil hospital ati rungu ta wang khan Aizol civil hospital ani tur ngai te potam tak nama longtlai civil hospital a thil thleng ani ti kha an lo hre dawn ni